Dragi prvaci, dobrodošli na online časove iz srpskog jezika i književnosti. Moje ime je Nenad Gugli i radim kao profesor u 3. Beogradskoj gimnaziji. Danas imamo susret sa jednim veoma zanimljivim pesnikom. On se pojavio u drugoj polovini 20. veka i kada se pojavio sa svojom zbirkom pesama Kora 1954. godine, napravio je pometnju u svetu književnosti. Vi ste već čuli za tog pesnika, on se zove Vasko Popa. Zašto je napravio pometnju u svetu književnosti? Zato što je sa svojom zbirkom doneo novi pogled na svet, novi pogled na stvarnost i bio je nov, bio je neuobičajen. Dakle, dok su drugi pisci pre njega i pesnici zanosili se velikim temama kao što su lepota, kao što je uzvišenost, kao što je plemenitost, na prvi pogled Vasko Popa donosi jednu potpuno novu poetiku. Naslovi njegovih pesama su sljedeći, recimo Pepeljara, Čiviluk, Stolica i tako dalje, Tanjir. I vi prvo pomislite da je tu možda neka banalna, niska poezija. Međutim, kada krenete da otključavate te pesme koje su dobro zaključane zagonetke, koje su jedne izazovne metafore, vi shvatite da Vasko Popa, pišući recimo o Pepeljari, zapravo piše o uzvišenosti. Pišući o Čiviluku, možda piše o nekoj mistifikaciji ili pišući o Stolici, piše o požrtvovanju. Evo recimo kako glasi njegova pesma Stolica da bismo imali jednu sliku svega toga. Kaže ovako: umor lutajućih bregova dao je oblik svoj telu njenom sanjivom, večno je na nogama. Kako bi se samo sjurila niz stepenice ili zaplesala na mesečini temena ili prosto sela na tuđe obline umora da se odmori. Pazite kako on posmatra jednu običnu stolicu. Dakle, kako bi ona sela da se ona odmori. I vi vidite da je njegova perspektiva posmatranja sveta potpuno neviđena do tada. Prema tome, on dolazi na jedan eliptičan, šta znači eliptičan, sažeti način, kaže nam mnogo. Njegova poezija je uska u rečima, ali je široka po svojim dometima i po onome što može da zahvati. Vi ste radili pesmu koja će biti tema i današnjeg predavanja. U osnovnoj školi ste imali pesmu koja se zove Očiju tvojih da nije. I upravo je ta pesma tema i današnjeg našeg časa. Zbog čega radimo istu pesmu? Upravo da bismo pokazali da vi sad iskoračujete iz osnovne škole u jedan novi svet tumačenja književnog dela. Dakle, mi sada moramo mnogo dublje tumačiti književnost zato što imamo i bolje performanse u smislu našeg razmišljanja, u smislu naše kreativnosti. Malo smo stariji, malo smo ozbiljni i prosto i jednostavno treba da damo sebi malo veće izazove. I sada ćete vidjeti na primjer ove pesme kako je ona tumačena pre, a kako je tumačena sada. Ono prethodno tumačenje je bilo ispravno, ono prethodno tumačenje je bilo kvalitetno, ali je bilo primereno vašem tadašnjem uzrastu. A sada ovo tumačenje će biti primereno ovom uzrastu. To vam govori da književnost može biti različito shvatana u različitim dobima života. Vi ako čitate jednu knjigu u svojoj 18. godini, istu tu knjigu, recimo Dostojevskog, u 38. godini, efekat nije isti. Zašto? Pa zato što književnost, to jest čitanje, podrazumeva jedan subjektivni, lični utisak i subjektivni moment gdje vi unosite u vaše čitanje i vaše iskustvo i vaše doživljaje i vašu zrelost. I upravo biste to trebalo bi to da vidite na današnjem predavanju. Inače, Vasko Popa je bio jedan pisac, kao što sam rekao, osim što imao taj novi pogled na svet i što je donosio promene, on je zapravo bio vrlo pametan i vrlo pronicljiv. Postoji jedan američki pesnik srpskog porekla koji se zove Charles Simić. On se družio sa Vaskom Popom. Jednom prilikom je pisao pismo, opet trećem pesniku Ivanu V. Laliću. Šta je napisao Charles Simić o Popi u tom pismu Ivanu V. Laliću? On mu ovako piše: Vasko Popa se zabavljao kada je slušao od mene kako je stvaranje jedna metafizička aktivnost, kako inspiracija mora da dođe i nadahnuće da bi čovjek stvorio pesmu. Kaže, to ga je zabavljalo i smejao se tome. Kada sam ga pitao, zašto se smeješ? On je ovako rekao: samo se zaljubljeni tinejdžeri spotiču o metafore i pišu pod uticajem nadahnuća. Ozbiljan pesnik
kaže Vasko Popa, je lovac. To je čovek koji sklapa sat, koji uklapa najsitnije delove u celinu. To znači da je odnos Vaska Pope prema poeziji bio takav da on mnogo o tome razmišljao. On je čak jednom rekao da je najviše vremena proveo razmišljajući o poeziji izvan onog trenutka pisanja. Znači, na pisanje je otišlo manje vremena, a razmišljanje o poeziji je bilo ono što je glavno. I Charles Simić dalje nastavlja i kaže ovako: to veče meni je Vasko Popa ispričao šta će sve napisati do kraja života. Dakle, objasnio mi je do detalja koje zbirke pesama, koji naslovi i koji ciklusi će biti u tim pesmama. Kaže Charles Simić, popili smo malo vina te večeri i pomislio sam da vino govori iz njega. Međutim, u narednih 10 godina iznenadio sam se, jer sve ono što mi je Vasko Popa rekao te večeri, on je to i napisao i objavio. Dakle, vi vidite koliko zapravo je taj pesnik, veliki naš pesnik, Vasko Popa, razmišljao o poeziji. Kada pristupate njegovoj poeziji, koja je vrlo kratka, vrlo sažeta, kao što sam rekao, eliptična, kako bismo to rekli u teoriji književnosti, treba da shvatite da tu ispod tog sloja postoje dubine. I naš zadatak je da probamo da proniknemo u te dubine, da vidimo neko značenje. Ova pesma vam je poznata, ali ja ću je pročitati i analizirat ćemo je. Očiju tvojih da nije, ne bi bilo neba u slepom našem stanu. Smeha tvoga da nema, zidovi ne bi nikad iz očiju nestajali. Slavuja tvojih da nije, vrbe ne bi nikad nežne preko praga prešle. Ruku tvojih da nije, sunce ne bi nikad u snu našem prenoćilo. Možda na prvi pogled ova poezija i ne deluje tako razumljivo, ali ako se malo potrudimo vidjet ćemo kakve su poruke ove pesme. Možemo reći da je prva poruka ove pesme da je drugi čovek ceo jedan poseban svet. Dakle, drugo ljudsko biće predstavlja ceo jedan odvojeni svemir sa svojim maglinama i zvezdama, sa svojim svetlom i tamom, sa svojim beskrajem. Dakle, svako od nas je jedan beskrajan svet i mi proučavajući ili upoznajući, bolje da kažem, drugoga čoveka, možemo da se iznenadimo dubinama i slojevitošću koje taj čovek ima. Naravno, ako još volimo i ako je ljubav put uz pomoć koga upoznajemo drugog čoveka, upravo dolazimo do poente ove pesme. Jer kada on kaže očiju tvojih da nije, ne bi bilo neba u slepom našem stanu, to znači da je njihov stan mali, slep, ali njene oči žene koju on voli, daju čitava nebesa tome stanu koja su beskrajna. I vi shvatate da postoji u ovoj pesmi paralelizam između prostora jednog i prostora drugog. Prvi prostor je prostor tog uskog, slepog, ozidanog stana, a drugi prostor je prostor drugog bića, u ovom slučaju voljene žene. Dakle, on ovdje govori o tome da je svaki čovek svet za sebe. To nikada nemojte zaboraviti i nikada nemojte osuđivati druge ljude niti ih otpisivati. Jer ne znate, kao ni u svemiru što ne znate šta sve postoji, ne znamo šta postoji u svakome od nas. Čak nekada ni mi sami to ne znamo. Druga poruka ove pesme koja je veoma bitna jeste da ona kaže da je ljubav ona koja preobražava čoveka. Vidite, ovdje voljena žena preobražava ceo stan, ali zapravo taj uski stan može biti i biće lirskog subjekta. Tako da ona preobražava i njega. Mi imamo u literaturi toliko primjera da ljubav preobražava i nešto što je sitno podiže na viši nivo. Mi recimo imamo primjer Zločin i kazna, Dostojevski, to je roman koji ćete raditi u 3. razredu, gdje vi imate priču o jednom ubici koji se zove Raskolnikov, koji je zapravo uradio taj zločin, on je ubio, a imamo jednu prostitutku koja prodaje svoje telo, ona se zove Sonja Marmeladov. Taj Raskolnikov je dakle učinio zločin. Da bi se on preobrazio, da bi se on pokajao, da bi on se predao policiji i tako dalje, bilo je potrebno da ga neko preobrazi. To je uradila Sonja uz pomoć ljubavi. Ali da ga nije volela, ona to ne bi uspela. Taj preobražaj koji daje ljubav se vidi u ovoj pesmi u svakoj strofi. Imamo također jednu divnu metaforu iz Novog Zaveta, kada je Hristos pretvorio vodu u vino. To je metafora da svako od nas zapravo treba da postane nešto više nego što jeste, a u ljubavi se to upravo i događa. Također možemo reći da je Hamlet, kaže jednu vrlo interesantnu
rečenicu. On kaže, kada bih se našao u orahovoj ljusci, ja bih i dalje bio uveren da sam kralj beskrajnog prostora. Hoću dakle da kažem da mi iz ove pesme vidimo da ljubav daje potpuno nove dimenzije do tada nepoznate. Očiju tvojih da nije, ne bi bilo neba u slepom našem stanu. Stan je slep, ali njene oči otvaraju vid i otvaraju čitavo nebo. Smeha tvoga da nema, zidovi ne bi nikad iz očiju nestajali, kaže lirski subjekat. Dakle, zidovi su stalno u očima, ali kad se ona nasmeje, zidovi nestaju. Ovo je metafora. Zidovi su tu, zidovi su ono što nas ograničava. Mi ovdje možemo govoriti o zidovima u samom lirskom subjektu. Dakle, on govori ovdje o sebi, a ne o svom stanu. I kada se ona nasmeje, zidovi nestaju. Šta su ti zidovi? Mi ovdje možemo zaključiti doneti zaključak o još jednoj poruci. Poruka je sljedeća. Dakle, ako se čovjek smeje, on se oslobađa. Ako se čovjek raduje, on se oslobađa. Čega se oslobađa? Mi smo ljudi zazidani, vrlo često smo u grču, vrlo često smo u tim zidovima. Martin Heidegger pokušava da nam odgovori zbog čega je to tako. On kaže, svi strahovi na svetu potiču od jednog straha, to je strah od smrti. Imate mnoge velike mislioce koji govore o tome da mi zapravo sve što činimo da bismo porekli smrt. Zato pravimo umetnost, zato pravimo gradove, zato pokušavamo da damo smisao da ne bismo mislili na smrt. Ali ovdje Vasko Popa na još lepši način to kaže. Smeh i radost osobe koja voli ili koju volimo dovode do toga da se mi oslobodimo. Da zidovi u nama nestanu i da mi zapravo nekako iz sebe izvučemo taj svemir koji je u nama samima. Naredna strofa će reći: slavuja tvojih da nije, vrbe ne bi nikad nežne preko praga prešle. Slavuji su ovdje njen glas, ali glas koji peva. Zapravo njen glas je za lirskog subjekta pesma. I opet smo na tragu radosti. Malo pre smo imali smeh i to jeste povezano sa radošću. Naravno, radost je povezana i sa ljubavlju, jer ovo je ljubavna pesma. Ali sada slavuji pesma, to je još veći nivo radosti i on upravo kaže da nema tvoga smeha, vrbe ne bi nikada prešla. Šta ovdje predstavljaju vrbe? One bi mogle predstavljati nešto što je poznato recimo u narodnoj medicini. Vrbe imaju lekovito svojstvo. Poznato je da ta biljka može da smanji bol kod čoveka i također može da odagna otrove. Drugim rečima, njeni slavuji, njen glas na neki način ublažavaju bilo koju vrstu patnje i bola. Jer čovjek i jeste u stalnom stradanju. Mnogi kažu da je ovaj život dolina plača. Zašto? Borges bi rekao zato što je to jedan lavirint. I mi ne znamo izlaz iz lavirinta, udaramo glavom o zid. Albert Camus bi rekao ovaj život je dolina plača zato što se završava smrću. Ali ovdje upravo Vasko Popa nam govori da ljubav povezana sa smehom i sa slavujima, to je sa pesmom, može da se suprotstavi strahu, može da se suprotstavi toj dolini plača. Ali to je moguće samo ukoliko postoji biće koje volimo i koje voli nas. Otprilike to su ozbiljne poruke koje nam daje Vasko Popa. Ako ti slavuji mogu da dovedu vrbe koje čiste od otrova, a šta je sada otrov? Opet jedan veliki mislilac, Rumi, će reći sve ono što nam je suvišno jeste otrov. Dakle, on će reći sve ono što nam nije potrebno, a imamo ga previše, to je otrov. Ljubav i slavuji iz njenog glasa mogu dakle da očiste od otrova, drugim rečima mogu da očiste od suvišnog. Mi ljudi nemamo granicu, vrlo često, naročito savremeni čovjek, između onoga što je bitno i što je nebitno, između onog što je suvišno i što je potrebno. I vrlo često uzimamo ono što je višak, kao što je potrebno, vrlo često uzimamo ono što je nebitno i posmatramo kao bitno. Vasko Popa želi da kaže da ljubav omogućava čoveku da se pozicionira na pravu tačku, da se očisti od otrova, to jest, kako bi Rumi rekao, da se očisti od onoga što je višak. Drugim rečima, da čovek konačno nauči da zna razliku između bitnog i nebitnog, između dobrog i zlog. U Bibliji prva priča o Adamu i Evi govori o tome da oni nisu smeli po Božjoj zapovesti da uberu plod sa drveta poznanja dobra i zla. Drugim rečima, čovjek nije bio spreman da razlikuje dobro i zlo. On je bio na jednom nivou kada je bio kao dete,
u nekom smislu te reči, jer nije znao šta je zlo. Ali od trenutka kada su Adam i Eva probali plod sa tog drveta, poznanja dobra i zla, sada je obaveza svakog od nas, svakog čoveka, da razlikuje dobro i zlo. U savremenom svetu dolazi često do velikih problema, do velikih konflikata, do velikih tragedija, samo zato što čovek ne razlikuje dobro i zlo. Mi smo sada pozvani da jednostavno tu granicu u svojim životima iscrtamo. Ako to budemo znali, mi ćemo uvek imati prave putokaze i znati kojim pravcima i kojim putevima da idemo. Nama Vasko Popa ovde poručuje da to ne možemo saznati izvan ljubavi, izvan drugoga čoveka. I on nam ovde govori upravo o tom preobražaju koji ljubav omogućava, gde se preobražava ne samo taj slepi mali stan koji postaje prostranstvo u prisustvu voljene žene, nego i stan same ličnosti lirskog subjekta koji je tako ozidan kao i taj mali stan i on postaje sam prostranstvo. Posljednja strofa će reći: ruku tvojih da nije, sunce ne bi nikad u snu našem prenoćilo. Dakle, njene ruke koje dodiruju, koje na neki način ostvaruju nežnost, koje na neki način su spremne za zagrljaj. A šta je zagrljaj? Zagrljaj je spajanje u celinu dve osobe. Dakle, mi kada nekoga grlimo, mi mu se pripajamo i kao da smo jedno sa tom drugom osobom, a to je u stvari najveći nivo postojanja, da budete sa nekim drugim bićem jedno. Dakle, da nije njenih ruku, kaže pesnik, ne bi sunce nikada prenoćilo u našem snu. I vrlo interesantan ovaj kontrast. Sunce u snu. Obično je sunce povezano za budnost, ali ovdje je sunce na neki način metafora za snove koji su jasni, koji su istiniti, koji nisu maštaranja, koje nisu sanjarenja, nego to su snovi koji su uzvišeni kao sunce, koji su plemeniti kao sunce i koji su i realistični kao sunce. Kao što vidite, u ovoj kratkoj pesmi možemo izvući dosta pouka, možemo dosta putokaza za naš život naći. Vidimo da postoji jedan preobražaj. Možemo ovu pesmu tumačiti na nekoliko različitih nivoa. Prvi nivo je recimo da doslovno shvatimo da se govori o stanu. Pa onda vidimo da se slepi stan pretvara u nebo, da se prag pretvara u prirodu, da se jednostavno zidovi nestaju kada se ona smeje i da u spavaćoj sobi gdje se spava i sanja dolazi sunce. To je jedan način tumačenja. Drugi način tumačenja je da je možda taj prostor o kome govori Vasko Popa, prostor stana, prostor njegove ličnosti, koja se također preobražava, da tako kažemo, u toj prostoj ljubavi. Postoji jedna činjenica koja također može da se veže za ovu pesmu. Svaki čovek žudi da bude više od onoga što je u ovome trenutku. Dakle, Abraham Maslov je također govorio o tome da svako od nas ima potrebu da bude deo celine koja je veća od nas samih. Na kraju krajeva zato stvaramo i porodice, zato i pripadamo određenoj kulturi, jeziku, naciji i tako dalje. Kako mi možemo da tu svoju žudnju, da tu svoju potrebu, kako mi prosto možemo da je zadovoljimo, kako možemo da je utolimo? Vasko Popa će ovdje reći da je to moguće jedino uz pomoć ljubavi. Čovjek je vrlo složeno i neverovatno biće u jednom tragičnom potencijalu. Šta to znači? Stara srpska reč za čoveka je čelovek. To znači biće koje je čelom okrenuto prema veku. Čelo vek. Vek je večnost. Naš jezik, srpski jezik nam govori da smo mi stvoreni da budemo zagledani u nešto što je više od nas, što je večno, što je bezgranično, što je beskrajno. S druge strane, svako od nas osjeća prazninu u sebi. Opet, neko objašnjenje filozofsko bi moglo da bude da ta praznina u svakome od nas postoji zato što smo stvoreni iz ničega. Na latinskom bi to rekli ex nihilo. Svako od nas želi prazninu da popuni nečim, ali pošto žudimo za beskrajem, a imamo prazninu, mi mislimo da treba prazninu popuniti nečim što je beskrajno. Pa onda imamo ljude koji beskrajno jedu, koji beskrajno piju, koji žele da imaju 5 stanova, 5 automobila, koji žele da imaju 10 ormara odeće, dakle da beskrajnošću nekom popune tu prazninu. Međutim, ta praznina nije fizička, nije materijalna. Ne može se praznina u nama popuniti materijalnim stvarima. Ona se može popuniti jedino beskrajnom ljubavlju. I o tome govori Popa u ovoj pesmi. Ljubav jedina ima moć da preobrazi čoveka, da izvuče iz njega ono što je najbitnije
i da od jednog ograničenog plafona stvori nebo, da od pragova stvori drvorede, da od zidova stvori beskrajni prostor i da od spavaće sobe stvori zapravo sunce koje sija i koje je uzvišeno. Sada obratite pažnju koliko smo ušli duboko u tumačenje ove pesme, jer Vasko Popa je pisac zagonetke koji traži odgonetku, koji je na neki način izazovan, i kada uporedite kako ste tumačili pre neku godinu kada ste radili ovu pesmu i sada, shvatit ćete da sada imate i nove uvide i novo razumevanje. Sa ovim pesnikom imat ćete susret i u 4. godini kada ćete obrađivati njegovu poeziju i njegovu zbirku Kora. Inače, treba još samo reći da je ova pesma Očiju tvojih da nije nalazi se u ciklusu koji se zove Daleko u nama. I evo ga još jedan dokaz da je ovdje Popa govorio o stvarima koje su daleko, ali u nama. I eto dokaza da u svakom od nas postoje dubine i daljine kojih možda čak nismo ni svesni, ali uz pomoć ljubavi mi možemo da ih iznesemo u spoljašnji svet i stvarnost.